Sarani sira ho entusiasmo hakat ba Praça Tacitolo, tuir celebração missa homenagem ba Papa Francisco. Celebração missa última homenagem ao Papa Francisco e a Praça Tacitolo realiza e sábado loraiknen. Mas besarani sira o entusiasmo, mas ia Tacitolo fazem celebração missa desde dar sanquedas o paciência la sente cole no desanimo sira hahulau ain hodinadodom ba Tacitolo hodi heng horas missa santa haho. Domingas Soares sarani nebe hola parte mosi a procissão husile sidere to Tacitolo. Ia daderne decide la que fila ba uma no hakarak hein toloraik, onde participa missa, tamba sente momento na histórico teves, onde foi última homenagem ba Santo Padre, nebe abertamente hatete ba mundo no povo Timor kata, nilaran mono ba Timor, tamba liefuan mura papa niang nebe povo Timor sei la haluhan durante Moris. Timor raiki raina bekiak, besita nama Papa Francisco mai lori Timor ba mundo, reconhece liu Timor. Buat saya make halo mai ita sente dihan ta triste mai bita contente tamba Timor rai klot rai kiak matene kira lai ha saya mamu papa ho kundi sauni ra na sene de beli hitan mai tane rai roben dan e depois ni atu saya biam ni dian Timor ya ni fuan ni atu iskoto mo sen Timor ya ni fuan tau Hoita Timoroan. Sinto no contente e triste tuan tampa. Tempo ida de mai ni mai hau inan hau se baroka bali de simo baba ro kami bibi na ba. Mai be debes tau. Husu ba nuan sa rimba kala la ba de pronto la ba hau ba tamba. Ni sila fila tano na mai be ausente katak ni hamu to ko hita. Ni sila ya mutu ko Timor tamni tete de ni fuan ni Timor ita ni fuan mo sihania de bitakar sa maromak aman maromak may foti honi ni ona bana mas sente de ni hamutu kala Timor liliu lia fuan be mak me motivação ba inansira o an jovem sira ya Timor idane hau mai sai se umatu alo hobalo hau mai conocer les edere tamba mi so de kala ya ba ambar ko atete dian toto tengas mai participante per lore amu papa ni hori am papa ni kareta ni tula ita processamento ta mai fatin mamu teona ta mai fatin mamu pronto hau laude tona mai mak sai kareta 01 yang mandarin hato mai agora foi muito com São Luís na amate gente ne tolorai ha sai ni sara mak ni halo baita ita mostenge husi kita ni anto mapania sei Tomisa hotu masaira pronta toba na aman na der ma fila mas dia hanesan ni ba ikus hone dan na he Timoruan dan ni husikona ni sasa ni be mak ni husik pa ita ni sila fila ona ni sa sente katak ni hamu to ko ita di Timoruan sirane han sa senti la kombo tida tamba amu papa ni domine ba Timor ne asli iha ita na saung ki gidane ho amu papa ne visita ne mundo hoto bele keno ese Timor ne ila sira ke ki liu ya mundo ita Timor he makiko anira na saung ki kira mai be ho visita amu papa São Paulo segundo uluk mai to ikus mai São Francisco mai tan ita Timor ne ema conhece liutan dan Timor ne makane duni e ema na saung bara que la conhece na saung bobosen baru la conhece sema que Timor mas só visita Santo Padre niane Timor sai luantan e ema conhece liutan dan Timor ne ema católico duni e mundo ne Timor bara kliu ito konte asiane ita Timor bara kliu ema católico ne pier liu ba igreja católica e pier liu amo papa sira senten salakon duni tamba hansa aman dia kira ba igreja católica e mundo tomak Tuir horário cerimônia fúnebre Papa Francisco ia tuku sanulu dader horas Vaticano, enquanto missa última homenagem ia Tacitolo ia tuku nen lorai, equipa cobertura GMN.